Ovo nam je znači pašteta od perlinke, što bi bilo jedna mala koka crna sa bijelim točkicama, onako poludivlja, ajmo reći. Od slavonskih sireva imamo sa vlascem, sa koprom i sa ljutom paprikom. Zatim imamo proizvode crne slavonske svinje, znači pršut, kulen, čvarci, talijanski, znači talijanska salama, ajmo reći, od crne slavonske svinje, pečenica, slaninica, naravno, nju ne treba predstavljati previše. I znači imamo bezglutenski kruh, sweet chili papričice punjene sirom, što su domaće proizvodnje također, i malo domaćeg džema od marelice, što ide jako fino uz paštetu. To bi bilo to za početak. Imamo ovdje domaćeg kruha koji mi pečemo sami ovdje u restoranu. Evo, to bi bilo to za početak.